abanyamakuru batatu, simbavuze amazina, bose ni abanyamakuru b'abahanga ku bitangazamakuru bakoraho, abanyamakuru b'amazina bazwi batatu, ntawe mvuze izina. Abo banyamakuru babiri bari mu cyo bita management ya APR muri Rokritoma, ni inshuti cyane z'umwe mu bantu ba chairman. Uwo muntu inshuti ya chairman afite akabari mu mujyi wa Kigali, akaba ari umuntu wa chairman, akaba ari umwana muri famiye z'abantu bakomeye muri APR, ariko ni umugabo ufite abanyamakuru babiri inshuti ze. Abanyamakuru babiri inshuti ze n'abanyamakuru bazi n'iby'umupira, ntabwo ari abantu b'abarezi binjije batazi iby'umupira, barabizi pe, bamaze igihe babikozemo iki. Bari mu bantu bari gufasha APR Rokritoma, nta muntu uri buvuga izina ku mpamvu z'umutekano wabo, hatatazagira umuntu uvuga ngo Rugaju, ngo wamvuze izina, ngo nyangiriza, ngo akazi, ngo neza bafata mvuze ubwo mubishakire. Ifite undi munyamakuru udakorana nawe, ukora ahandi, nawe yifashishije muri iki gihe cya Rokritoma, uri kwifasha mu gushaka abakinnyi, nawe reka mu bishira ibanga, simvuge radiyo akoraho, gusa akora kuri radiyo nyine.